Studenica. Si bila nekad u Studenici? Ne. Mi se našali smo, reku, samo da znaš, Crna Gora je donijela odluku da kogod dolazi iz Srbije, a da nije nikad bio u Studenici, ne može da ući. Znači, bilo koji granični prelaz, to ti je zabranjeno, moraš imati studenički pečat da bi moglo dalje. A posebno su radikalni, rekoh, onako malo, ajde, ušali u neku manastiru pod Majine, tamo neće da te udostoje ni pogled, pa ti vidi, Studenica, čovječ, razumiješ? Što je rekao ja naš brat, mogao sam umrijet, kad je bio prvi put obišao te velike Vavre, kaže, mogao sam, kaže, umrijet, a da ovo ne vidi. Kao jednu ozbiljnu, realnu opasnost.